Najsmješnija parada šešira. Jednom godišnje u Šešićgradu svi nose najsmješniji šešir koji mogu pronaći za paradu smiješnih šešira. Bilo je šešira s cvijećem, s perjem, pa čak i s akvarijima na vrhu. Lav Leo je odlučio da ove godine želi osvojiti nagradu za najsmješniji šešir. Napravio je šešir u obliku divovske lubenice koju su nosile malene mravice u povorci. Kad je prošetao kroz gradski trg, svi su prasnuli u smijeh. Ali kad mu se šešir slučajno nagnuo, prava lubenica ispala je i zalila sve u blizini sokom. Umjesto da se naljute, svi su se još više nasmijali, a Leo je osvojio nagradu za i najprskaviji šešir. Pouka. Ponekad su najsmješnija iznenađenja ona koja ne očekujemo.